Jesus, oh, di ma fomo bro for nyamino beka mawoda. Right. Every say for your mobi akwaba. Katakyiefm 90.9 FM. And yawo 16th April 2026. Yenere adi nyankopon adaroma. And that day so ama ye hu bi ye mu adansi for. Bani bia ma ya kwem. Ene o ka say no ndo aba pa ho sima no aduasan kron. Na chese ye guso koye nim. Wo bibia ya mpa church ase ne ye ni sesiye. Meyo ena mayo me ni menya anyo ne nam. No no ye. Wa he ye beka twe. No no ye. Ebra no de eda ho ensa na chi nanimu a na ekro eno nti ana wahwa bibia ekọ nanimu no nanimu na ekro emsa ama na chi enti sa wote ho se bibi na bibi wo ho first no na efiri ho nti wo hwe animu se besa babiem dia mepo wa cho yenim ne ya kro no ye mba ye chibiem timesra o bibia ye ne na ya we start se o kan utrim sa afi wo be ye bibia wodi hu dance se bo so me nan mu ana ye we ya pam yi na ye 16 ye free April so ye come ye nsa anko February biem wo be hu February biem na ye next year. Enti sa wo hye se obeye bibi 2026 yimu a hyase na eyo na nkoka twe amfa amawo eba ne sa obetna se ube wo se wa ye mistakes bebre mi hu ya nkan so de onfo anochekura we nya anu aduro enti nya me ne omienu ne ebenya mi hu ya nkan anu aduro ti mesra wo ya no hana ye ni sesiye na nkoka twe amfa ama edi am jesu Afia Serwaa Ampaafo bracket nya be ma mogabi atena se ye wa twen ye mu enkezi so be ba kan ye ho na bibia so etimi aye fine ma cho kwa ba fo mfentan fidie ni so dwumadie etwagu wo ho TikTok, Facebook, YouTube, Katakyiefm, Yedem, Tikaya Hwe. Na ye nyina ye ni dwumadie ni emom na bibia nko yie. Sabre kopim se ebebo dumienu de wadaroma se de da bia ye yo no no. Ye yo ne sa ye bedi nkomo. Ebra so a obenya akwanya na bem na ado adwenkyere aba sabe wo message bia obetimi dia afa 0594212823 medical ka cha sa asem bia how bia no de test ye nya hu pe ye be frau sa obetweche wase ma kire ye na ya be kama wa na se wa mpo obeba na wa beji adwa na wa chochwe winsemu ni nyina ekwan mu eda ho entino entina se ama bibia enhaw na enwene ho na nkwafa ohaw bia emfa mrew timisra wadaroma bamade na yeni nkomo enra nenye easy ye papa chese ja sorry o de na sembe dan ya watch wese 15 years ni e no ne yere dofo aware na nyame anum no kure ni wo pa am kan pain se nwia mu die wawie mu bia na yese da bia ya na ya kromfo dia da bia ya kromfo dia one day bros
master na master no wo kura mu se ku a afa de na yire ahu se chese sisi a ni kuru ni sisi no na ani soso asisi we ya asisi bi a asisi na no ade enti want na say ti papa be chere ni se mu chere say 15 years on na yire at na okaso wan fa na ile na chi anu aboa wa buru mu a na ba bo so me na idie nso ahia bi da di woni ni padua mu chesa ade ama ne ye be ma mu no sa first na nka obetimi atwa ne ho na wakosisi ne yere no wakosepa ne hu bia na wasa pepa na no wabetena fie no ese oboso emo ode tanyenyenyenyenyenye na asa besinachi tanyenyenyenyenye na besinachi oboso emo ni nyina ade se wo kire mo kire se oyese okwa ne yere ho ene ne yere akodi ahiemu a me kire se mpaso agudi a ene na kire mei na mom so ayeso wo twa ne ho na chese wakowiam a oboso emo ni nyina ne se ne osusu se ne yere ne de nafa baabi a chese wakwaje ne bema ontimi mfempia bonti na mo obafie di aboko oso wako sofo so mebisa ne yere oko malam so mebisa ne obisa ne yere so ne yere se onde onim ho hwe Mame no kwa ni di nkomo kakra na ochem chese onde onim ho hwe onyankopon na ekọ ne ntokwa ma no eso osoro oboa no endiwe waboa no na nyankopon so oboa ne di ana ho ntokwa konso nyame nkubi ma ndi e de nyame ekoma endi na ye di ho nkomo wa ha na chese wasi ekoma ame ne nche ne ekosere ne se wono di ese bibi sakra na we enkan ha junior na mo bedru baabi na nipa ya mfa ya ni ntu nipa so na konfu eyi bia wo bekọ biem na woni honom wa ha wukuni ho nso wasa be ha wa wo ho aka ho wo musa obetimi adwane aja be ma ne de ne nso basa enye na wa mu kura nso no obi nkase pudio nshi na mo machi a ye bedi nejo ya na wo nso so no watimi afiri mu aja papa ya sa so wa ha papa enti wo de asete sa ampa enti na ya ne ya maame no eno Mary ya ne kasai edu bebi na chese je ya na wesu waji tumu wasu kwan ya ni kunu de nam so no ama maame kire mu kire se na nsan kura de e ma ne bufu ye na me ka no wa e ma ne bufu ye ma no kwa ye sa ade no chese onya infection bia na chese ano aden wakwa bre ya nsana chese wode ne ho afri saa infection no na chese kanya no cement na se emma chese be ma ba akufo e ma mekume me mpempe metamento wo mo ko ho nkonkosie me wo ba ha me ameso me hawo saa na chi ye ne ma me ne kasa ya ogitum se saa na tie waye de ni kunu ni komu no ona apɛ bibi de aye ni kunu no enti Gabi ma me so ma wo be ma befua ba akopei wo ma wo ma meku no se de lumba kan ye no afi be na pempem na o sikwabna ne fo ko ho ni ekosie no adai no ane se na amene was it first no as woni mu bi wa afi de ye bo ne waje atu no say papa ikote ya de bi ba be ye na wantu sa na mo na because papa no nya na adwo so obesa kira was wo mo wa we ye be 15 years ya papa yi kan so ban no ene ni ye born papa ne na mu de kunu kura anse wo se nkura ntotomfe wanyina na papa igwo anim gwase ena chese kuro amutimu kuro ampo nam kwa ya de ense teten ne so ntia wono ana edi ni se adwum me da nanka mi defend ne kakra se se na no osi ka so ne nyame na ekọ ne ko nyame kuntu ma ye Shay ndoga bi se wa kuma ho so boado hu aha wa boane ho oso ta na chi
Tino. Ozana make us Mame no, Yanan Becca, so no, Obequa could gem now, bet the terms and conditions be about to home. Sape, Wama Papano. Ashi shabo bebre na minim yase by 4 hours so as achana na nya ne kakra o de bebre hura nkura o papa ne se o de wate ni yere no moa no na nka me se nka Mame no kula me no se me se wonya na me se papa na fa ne se wo yiri ni wo ko yiri hu eyeye wa anya ne se wo ka wo ko ne hu eyeye na papa ne no takes Obaa ben mo we do my papa we one more sabi what did this one abesesa oh best oh say one sapra next friend gidi say bi yes Mame ne sin na echese aginsam emu nkura ntotofe wa oh nkura na emu eno ne asem no ena ye koye empelifo wura no banchiwura wura nke echire din yo aya de koye 70 80 enya asem enya wotimi se papa we papa na papafo na nkora na makwan na omo ba fia na omo ani age na omo yire mu nsusu no papa nka mu bi SS for makwan pe na sa papafo e omo ani age afe na no mu bobena ye wo papa oka hu bi did you know so one obafi so one se sakura na swati so beti one sister na mo ano Uza na make say nya na nya bibia nti so to ba bie ni akofa ohaw Mame kire mo kire se nansen pa ko awa ko no sika wa de ko sa ko no ko de bobra ono aso nim se ni kunu na akofa sa problem we nyina ba na se ebi o so ba sa de wan kan kire Uzo wan kan kire no ebi wan kan obafia na se o ka kire ne kula e be kwa akosi sei enkosi fi kula na wo yina so tire wo yina tire amuna mo se ade ne ba se kula obo akura o sikase mu kula on fi so nti ga o ka kire na ka ebi a o ma mo se o miwra ade se ni number ekoya wona mo so yi and ade we na dia premier ebi a wonu kranka o jai mugabi jai ya fumbane onu sa wasa pijitum na anka ba ye na o kuno so onu se ka ba fa no mu sa enye wo nko a onu se ka ba fa no I said one day one ho so one akwate na ade ntia one nto na de abro nto one day fa no hu amfa no hu we ye say as ade we no say wa ye wo kun Mame yi kun ye ena papa ne still that's what still na because na yi no ne yere no enti ade obesa aba ho me ka se wono so no de ka fa no enti se akọ jira da ti pa ma yi ba ma na wo so na opuru impro na mu so na ujina wo enne sa wa na ape ti e mo nto so mu se ade de ene me yire nso awon so wa nyu ne yire mu ne mo ko ba de yina so kira ka je se miura sin na sia e bi nka wono eno na jiga Mame yo eno Mary no se man pa kwan bi amfa na me ya de nyame ase unza na ngai kezi ka se nke baza na unza atanze ano mo ne be bi o mo lock ne ese kotoko ne ba bi okoto twene po ase ya Mame koto twene po ase ya ngai se papa ngai ba dai o se nganya no ai na za mote ai na sai me mo di anka meto atopo ase se ba ya bi wa de se ya de be pa wa che wa beje mu di ache na ma to atwene po ase ade na me no se mi ntimi nya ho hwe da chi ase mu nti o ai me da se Abusi Katakyie 90.9 FM so eni kawa me nkomo nra case no na eja na bi akosie na afa de Mame no waje atuma enu Mary wo so ono a na aye nikunisa nikun ne pema dodo he aponchi boduku a obefre no odwan kwa obefre no chese gise we hu ade bi e she skirt he we ye be makra na akoye mistake na sa she skirt be twam we ja asawe ni so a obefre hu enti no ono a na eye nikunisa akofa ya ade pa sa me cross won kunwie ti no yes won fa ne mfa ba ye na akasa wo se wate one enim kwan ya obefa so one ekura mu nti no ono abesan so agem na asomdwe abefie enti ya kwaya nim ena so ye ne abema ye beka na asem respect Richard na Richard ni ha na me no ka se de mprempren de waba o krom ha Ghana ha Richard che se ono de ne lifetime nyina mono ne na waye dem what na
na nsɛm mu hɔ na bɛma deɛ enyina anim sɛ wudu mpɛmpɛnso bi a na wɛsɛ wunya Obaa na sɛ bia wa akwantuo mu kura mpa obɛba bɛka ho wɔ hɔ ana sɛ bi obɛtena fie na wɔ mu a na waba na mo bɔbla no na bibia ayɛ de ayɛ kama yan abibifo yi so no mpempi no ya na nke ye pese ye se ukrom pete edi unam a ya na ebikanti bebre na wo mokọ a ida se wo bebe fie na wa behwehwe mu no wanya ne konkafo e wo krom ha ana se bia ya na mo pe abrofo no ya na mo nta anwa awa wo mo ya na mo pe mo ahomo am ti we no yenya be ma Richard se ba na adwunu mu sa se we se wonya ne honkafo no ne ne nua nkasa ne nua be ma wodi na chire ekasa aye no se boy asa be de se wa wunim okura wodi machi kula ampo no okura wunya ware abeware nti no me nso so my ma adwe se me pese me ware na emu ma ware na me ware pese wo Ghan na yidie na wo ye me nua yidie anya hwe kula no wunim mi taste kakra enti no fo ani hwehwe mu Mame na wunya obi a na se bia woni ni di nkomo sa wo brass wo po bi ne natena na o manipa no so me ni di nkomo na so ye interest na so wo pemi ana se obegima tum se okunu a memo wa ye bibia memo wa gina ho se minuan ene wo na se de nyina ni metasi bi wa abrocho so me ware minuan nyina mu Mame na kire se bibia se betimi ayede aye kama ti Richard che se oni ni nua ipo ene ne Mame mpo ne papa ne na busua kakra tusu mo yeso butaya na asa na mo awutuo ne de ya na mo pa enti na enye ye nyina ayate ti waka ne sa ti Richard se ne anche na chese ni nua ne beka che nse bro asam na aka che menya Obaa bi o na ma no kre Richard say what the Obaa yi number ma no send in the pictures Emma ohun say yes Obaa no onso hu na chese na ni je no Obaa no so hu be ma no na chese ono so ani ni je no ho onwo ke kan ware so Obaa ni ji tu mu nti e fae enti be ma no say de make kan ye na adwe say nya sa na te de a medisika beba na amamra ni amane yakwa so ni niema bi amba hia say mokoje list a esese moto na mo ho yi de me Mame ne papa wo ho na me nwan so wo ho omo beta wachi na makogina mu no makoje aware ne de amame na be pam no meba na me ba na sese se me de me yere kwa me de na kwese se otena Ghana ha nso awaye de watena ene Richard seja nti no oni nua ni di nkomo ni Ghan ni so di nkomo nti sika omo kwaje list no ene ma omo share se omo famra abusuan Obaa na abusuan share se be me ya abusuan famra meje Obaa ni enfiri omo nsem no o de sende ne bra no Richard se ni nua ne de sende ma ne sende ska buy chese bibia afa aware no ho de Richard kire se wono a ene de buy nti ende omo ye bibia ema omo twa pictures de kire no ni nua ne gina mu eye bibia nti wonde wo amono ni nyina wonim se eja wo yere enti Richard say eba asa no nso so no na ofie bi wo ye kan se Ghana ha enti no oma ni nua no edi Obaa nanim ema okotena efie on se ne yere na not knowing say ye dan yo ebraso say Richard say wo Obaa Ghana ha no ma wo ba ya wo ba chese ye kan say ni nua aware ne de na manu Obaa ya Obaa yinyem Obaa ya fuboso na minua Obaa ware ne Mame me ma Ghana hada ana no Obaa no anyema na asa de be ene omo beboso a se ni nua ya na afa ho ene eja ware na ade ni nua ayere ena chese wo omo beka chese ni nua yi ena anyem geyi na chese aware na wogina amu no he said de ohwa ware fae no onim se eye bi ena geyi ene ni nua ne ye yo se eye zin yo a chese asam nso baaye no ebra aba ne fa anyinsen no oso papa no wo Mame Obaa ya obo na chese omu nyina anim bat omu hu ye no na aka akire omu hu ya ne se Ghan ye dey enyim to omukura ye omu wa omu surprise se abena na wo ye sa osi ni nua keto ane de boatin
no se boate ada na ayese na asem na be ya asem ye twetwe na abusua no ebo omuntimi emfre omo ba nya den enka nkyere no kopem se wono aba ya obehu nti no waye disappointed ewo na abusua no mu nyina enti wase on the asem akan ne se brebra ama amane ama se sebi mpanifo kan se mi se mkotwa mba ma na menye ntwa medanta de nka honum sika ani mi bibia me spending wa say de oba no waje minim say ya plan bi na wo girl no dada na wona ne ye na chese mo pese mu bu me kwase I don't know enti no me de minimal say me check mi sika ka me bro ye ani bibia na afefie ne so a oba no me ma no kwotena mu no we me mfa ne se nuasem na me chese me ji musical tu oba no afrifie ho no ma chese wa fa na waso aware anekoto plate afa de wo take that action na busuafo obam na nya hwe mugabe be ka chese nya hwe na busua sa na wunua ani bo ekotrem na emoja mo odu chensuo na fa hin kosi wase no on de wo ji ni sika enne chese bibia peso akola no wo cheke o say wo hu nyansa transaction bia wo ye ya nanse sika bia wo sende ye wa aware hu nyina wo kipi wo bibia chese peso akola no enkam a wo je free ni nua yi ho enti no wo say wa bani nua ya aba asa mo peso mo ye na busuan afta me maame ne papa pese o mo ye na busuan asem so wo sister ene so wo te dwumadie yi se ekoso a wa be chire mo akire se yenhwai na yenka bi emfa emma no na chese mogabi asem no se na etie wadaroma o se so sen obafia medase amesa njebre okay se wono an pay odu afidi atu Katakyiefm 90 bona na efrem enchi obi bia jo so a be ma obafia Richard wa amono ne ware mame sa ade no eye so wa baby na eye enya bone na eye me sama mai bida ojine mama obi da sama bra ba ni de na me ye tinka bra be ba na wa sepe mu ayi mu abanyina asa aso na so se Katakyie adoso ma ye hu kremo papa sa de no ansa no be ka kire o se me be ware enti me so oda gina mu mame no di papa no wajudi ba no woni ona ko na kana because sadie we no bond bio aware aye kana asem sa no de me ka kire o se bond ti me ka kire se ansa obi be ka kire se o nanje no no ajiwudi anase ona ne mama ne papa susu anase unua to choro mu twa sadie boaten ene ni ha be chara yi enti at times no eya na ye nua because ko adamfo the yesie is say besie be nua de obedun say mi nua de obi ya echiredi mostly ka wa kula no oba ne she be na de ma wa na ku de so do ti be ma no e ba sa wo nsharing kan be busa mpo sa wo nya anya wo dia ku jema mo bi se be ne she bo nsem ma wo mo no aya sa da mo sa mo so de wo de awura wo botum anya wo dia we are going to go ahead and now we are so diamond okay about you answer no be please am se bia me se be powo ne pa na e ma se e bia abia na we siso a e bia me ne gino on se blank say siso a abia we dey taste sa kwa ile mami ina se like entro enti no make us say pakodo no na pe wache emu what's my power dia memra mere me ho busuafo e pe wa me ho busuafo yeah ana bisa ma pe wa me ho me boto mu nyanti no na me nso so no e bia kabra ne ka tell so omunya ene ye na ma pe bi mame na ndo ba na ba ma sa de oba ne oni mu hwi o yes odo de di bo ba se ne ma ba o me o afede anu ba bo anu e asemasi afede ma ho bo e ready yes befia wo jina so no akwa yi waye oye wi awon befia
So far as I want to hear a year, only you, it's definitely. And any panel so no. Maybe I say, oh, yeah, my again, what the Eddie Bear say, or so 1 year be betchem. And you know, sanity. So far as I Richard, what a didn't hear Richard, they will say, however, as I said, I will come. Send me Sura, because a beer, not boating and a girl. Me, yes. It will be here. Auntie as well, girl, you know, and not that. And that's what I say. So, do what on to or send pictures, or send yes. Say, Obaa, boyfriend, girlfriend, Namudi, now afraid was Obaa 1 day. Now you're 1 year here. Woman here, I only didn't cheat. A foul class, I know. No, so when him there, and one once so. Or say, Nina Moons not like Debbie has not any dim como, like Comudi. Show him. It's a team for Timua or of Poroka of it. Only on some 1 giant to one would say, he has some part or dot or the door. Communications really dear Nancy. And the most here. Some part of them. And your breaky, I just on him say relationship on a berry yarn. But I didn't have what you know. Mimi Sura. Because I was a movie. Oh, watch them was sick. Obaa and what dinner bus ne mama and papa would do one more yaw. I was young, what I say. So I'm going again, and you say, no. Or moon, and was again in your modia, or moboa. Now, then to a me and flan on conscience. Just say, I do almost a mukula, dear, what's a year, and I said, what's in the job with some cousin at Tempana and Castle money, I saw Belmuyan. Tempana come off the barn. Dear no way, a dear Necoso, nobody didn't chill mother, because what's in the Bama. Any of your business, what's in the control? What you say, your bad one day, and I don't think I'm a friend Marcelo, no Musa Marcelo. A day, a dear buyer, no come on it, no funny, good if I want to take, good if you flee, and flee. The tear, make us say, about a soon, Baman, Obaa, a mamma, I don't know. Now, some a chance to say, Evan. Combo, what I'm supporting, Richard, say this, say on your body. Aye. Now, also. Now, paying the but want me to end there, want me to sir. But couldn't wait my trouble. That also is never to say, Obaa. Nanka be cry and cat every American come, Mampo, and I will be when I am the time. So what I'm about Benny and I, or buy it in Waba. Say, no idea. Because I say 1 year, no crown, or say, a check because bad yet. Bibi at me see. Yes, and I say, one was good. Your wallet side to them which are less. Bama, you want your boundary. I feel Bama, I feel Bama, that's Obaa and nobody free. Your friend Bama born a star, Mame, and the same number because you are wanting Nameba. As I said, there was a me beyond. I'm in trying a moment. It is like a so Bama and Obaa, a boy, Richard Amania. Go on, once I'm a cruma. Eh, Yadia, Banker Richard, Obaa, and go on, Matt. Go then. After all, or there are more than Zika, the name to the Japanese, but they are supporting Boninia, Maninia. I what if I say, ever say, Pianina, Cradicators, or Baba, or Tony Minia, Madaroma, Boame. Now, no worry. Oh, so no dear, what's yes, and the uncle, wow. What that done? Madame, when say, or you can't say, one again it will be answer, on again it will be before. So that, no, tell I be normal, yeah. Sir, what and the gold, more be now, no, family so Richard, a mistake, shall I say? They are okay. Ewo semi nu agina mu mame ba me normally ne ya na de minimum ni say e ya Obaa wan ka se bikula wan ka se wa hwehwe adant wo ye kan say and na say bebre e wale wo ye kan say bebi e shi Obaa wo Facebook ene ade say you gwa wa abro chire kula mpo na say bia wo why wa adwen say obe ware a wo betimi wo Facebook ni obetimi a shi Obaa e bia me free Ghana then na wa ma wo nua wa introduce na chire wo nua no what who dey me person now o ka say wo kunya na nhwehwe mu mfama wa
As if you go in there. Met me a father, bring taste. By me, I can even bet me a farmer. And then John, name taste. But you say, Met me, Eben is so far. The moment now, Eben tasting no. Who is that? No one sounds soon here. When said, maybe a damn pen on the soap. So, if you are in a meeting, you make share go, ready. And not bad, one said, is it or doing normal? Sometimes love goes by some already. The woman already funny when they come, I can convince you. So what I say, can't be only like a woman, Mame, the Casamino, a bit in my way, I'm offer. But the honor Richard and just your banner, dear, Ninian and the Sunday, and also, about it, or me taste. So as I said, you know, so I said, the warfare, but the number at least. So when you are times, yeah, boys, no, wouldn't any moon taste you. Because what Ghana have or chain, baby, my own or baby, or then and say, and doing this, oh, mini head up or bar, said you were 1 or 4 or 2. Madame, baby will be a champ. A good father, to me, Serwaa, show bars, Obaa radio. The boss, and the boss taste. The boss taste. Only the boss are 90. Yes, when you win him there, the boss pay. To win your idea, when you had the taste. So what I say, Tinka, Richard, and I'm out 2 years, say, Nini and the moment you should more Ghana, Haman, they don't say, and young from Sobia. And young from Sobaa, because they are fine. The minimum of Facebook, if you went by the other, they will not get to Ghana, wouldn't you buy? Yes, yes. The 2 I'm aware, I'm a city, and also, Courage idea. Naka kuma pa odopa no ka se what is onye se di man by what I have what in the dream I say who know be like lie mama no akwayafa I say the first time me kine be now na say kwa na akosi obi tu say we dey kwaya mama so we just no no discovery wo e me discovery wo no ma na o de ko o me ya ma o ko du ga na nim so so a o ya say bi pepepe na asi no kan say no what kan. So what kind? Again, say nipa fun. Say say me da me say bia say get boy na cha no e na bia ma boati nya akwan da no na say e bia omo date deda e na omo nyina fa plan me da me so na me susu no say bia na omo date e na omo fa plan e na omo bu yenua Richard kwase ase ye the whole kind of e betimasi you want to say okay. Seven said, I'm about minimum, Michelle. That's a important. There was 7 years, my dear. Me proclaimers, at least it will take some time. Okay. So as I say, okay. Me woman, I was a minimum of the transactions. And come on, baby, any media, brainy media. Me some say, okay. Okay. We are Kurana. And then also, me a phone. Yeah, wouldn't they tell me, make us a girl home? I said, who say, Ghan, okay, Ghan in your short, make answer. Na adwinisa na adwinwini we be ka cho say aware empanifo na ware enkyere say obi a wanyini adwini mu because adwini mu e ware adwini sa e woni ma bi wo ha obetimi ayi bat na say na wa woni mi say nya wo nya be man tina onya be man na aware e ye ni nua din mu na aware wasa ama ofie wasi ni fie a wasi ni Ghana e ba asa no wo ma ni nua ne de munsafo ama enu mu na wote nti wo ya wonum na say na emi nua ayere ono nko anete wo e na aware kra me na mi gina amu enti de moment na wo kɔ hɔ no o ti wa say jadi am asamo ti wa ti mi anamase to am pesi gabi abra fam na agba abbo no on sa asamo o na tell some condition eno de en de o mo ko so Afia ebi so na ka be ma no ene Obaa no na bia nka eya be ebi na ka boati nso de ebi nka ya koma pemu na ka bia o ye ma ni nua no but ebi so a kire na ebi obenya wọ́kọ̀ hɔ no. ẹni tí ọkọ̀ náà bí a gẹ́gẹ́ ló yẹ dẹ ebe ní ọ̀rọ̀ yẹ dẹ. ẹ máa nù. ẹni sọ bẹ́ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ si. tí wọ́n ti àṣẹ. ẹ yà sẹ́ mu. mi dẹ aṣáṣe ẹni mọ̀ mu yẹ maame ní papa náà ọmọ àwọn ọmọ bọ̀ ẹ̀yìn Richard. ọmọ náà di ẹ̀ ń sẹ́ńkà mẹ́bọ̀ sẹ́ńkà ẹ̀yà adìẹ sẹ́ Richard yẹ mistake náà wọ́n sẹ́ Obaa no wọ́n awárẹ̀ no
because we chile mas actually minimum we say we si fia ma Mame no papa ya ehwa na omo nso no ye de tintin me de na me susu say enka starting no na nka we say omo Obaa za da ya unzo ebebere tayo so omo wa abroche nso omo ware a na say bia omo mpese Obaa ne bayi ye niema bi wo nchen basabasa nti ya tam so omo ma sa Obaa ne ben omo abusua o even ko timi mo ba no kotena abusua fie se ba ya ne Mame ana se na abusuafo ani be kosa Obaa no ayde na ko mo Obaa no ono kwanti we yam kura nhyew mebo we yam nhyew se even kura anya wunue Obaa e ma de etimi abibia o sa anya wunue yi mpa we yam nhyew se omo Obaa yi nko afie ndu Obaa yi won timi nkwafa ba ma foforo bi ampo e ma me hye ho we yam nhyew ho no Afia me ka se njiro da bia na me ka se mi se me bra na me ka se mi jire mu o ka se mi jire o so Obaa ono ni o si bibia mi timi asi Obaa Ghana na wa enenya na yere no ma so Obaa na wo ya na yere no o si bibia mi timi asi Obaa na wo ya na yere wa enya na yere no o ga se wo kun okay so ati se wo kun be bi wa on yen sa ye no bebe bi ani nsubai ba me wo de o ka se ya me bi sa we bebe bi ani nsubai on yen sa ye no say ma ware me ma me jiri fie nti no e wo se me jiri se bia wa ko fa be ma ba be hye ani ade ma me ka sa mo nkire ma o yo Obaa na onye wale bi na kunu akontu ma o kasa odidi onanti obi bi asa ama fo cheke wo no wa upi ya ne busa ablanti se wo kwai o fo ga ne busa o kwai yes ai ama fo asa se yes e be ke ka ho nsem se si a ti da bia wo na se wo ko yi because ba bia ba bia no ama fo cheke wa bi se bia amani wo ho wo ye no obi ba ama fo ni wo papa oyi okunu na akula ti mi fa obi na yes anema we na we say Richard eye because Obaa no first place wa mani onu nko ani fie wa mane ne wo Mame no papa mpa ankota no aka say bia omani be ko omo ho ama wa ma onu nko ani fie nti na we say wunya sa adwene bi emma say bi obi watch e bi ahwe Obaa mama ni say hwe na montom ye den emma me ana ni nua ne nso so no obetimi edi ni bone chese se ni nua boatin wura fie ho a obi antimi suspect because se bi wunjimi ya wunua yere de wunua yere de but there was a wusuro boatin senkai ade se bi Obaa no ne wa hanom dada na woni na tu anamo obi na ebi asabi mpreduaso and na asema bamude no ye different because hono de ebi anka boatin ya mbehye ne se da bi me bra akọ ba we ne de Richard nko ho kra o uni de ore na tia kura na otukwa ore na bibi na di paso agro kwa no kwa Obafia ebesi mo mbata no se ni nka Richard be badwemba obadwene ho kakra de badwene ho bi anyamba mona mo ka senko wa nko ho kura nko baka se o mi nua anya yakura mi nua akọ ho o da bi ande se obi anim se emusuo onipa obesa na se bi oni adwene oh bi baye but na me kan do obaya san no oni adwe se me nua yiri pa ni me amenum se anya hwe kwa me nua ni na di empaso agro me kopo bi aye musuo di ama boate anya konkon ni se obaya wono ane ehwehwe mu no yi ni ma ni nua no wono ane agina ma ya no ho ade enti aya ne dia complete me ka kire asase no me ka se ka sankana Mame papa ni ko mama Richard ama ka Richard etina ho eyi ne juma no aka ise Richard yes ni Obaa na amon de ba mo ba mu amanya ade ye so mbehu ye no ma anka because mo hu ye no na ye too late na ye too late no abanti na pem wo mo mu Richard yes ye ni o tie na ade bi wo so ayen hwe o ehwa na on obi man so asem we na ye ka no enya asem ketuwa o wo ka asem we a cha Obaa wo akwantuo mu die na beto wo ebe ai magabi asem we na asem trao Obaa enyo bi na hu de o ka ba enyo bi ana wa akoma Obaa se bi ohun ne ho no ohun ne ho da se woni na di nkomo oni ni di nkomo oni ni awari o ma wari ona awari wa ye bibi o to oni so wa yire wo Ghana na ba ka
say wunia na wagina mu ma wawe no wanye mo yira o Obaa abadin say me ka kire me bai no Obaa bi anya sa de nya asem wo kura ka asem bi yes asem bi wo ha ye can at the right time but at the right place any right time e wa say no mo ka kire no wo ho asem bi wo and okura bitum asem bi wo ba e twase ka but there o ka betinya say mo jitum na ni bi enta me ka kire say o mbe hu say Boating anyima you ole boating anyimo no na boating be ba no na o some kind say boating e mansa woni bi boating e dey nti na e mansa boating ade okay say me no won komo e ko no betinu eno akiro wi a na obeba no oba it takes panyin nyansafo it takes abusia pen no nyansa metewase minim de o kan be batan bi aso begine se me kasa asem ya che mba wa akwantu o masem o enye ni kuro mo ma be kasa mi so wan na be no e bo ko twahwe se kukura busia ni be na wo ho oni se na me na fiasiti o wuye e ma no ya ka kire me ye de enye obi bebre na enter even kura me obi wa hono ma ni yaje ne ba abatan asem na make yo obatan bi anye de se ne ba wa oblochire na asem we yaba no afa phone se even kura ne na wo Ghana ha kura de amete ase na se bi obetimi obefriend o e bi abrefi Obaa ansa na ya de na tena ase no apepanyini bi no maka chen say enti no Mame no papa ne ma ne ye de eye se omla no Obaa ye no o se omo frɛ ne tenase no mo de to na nim say de abani aware na ma wonua no ye de ejina mu ma pempen so say na afi de aye de akosie mugabi ba tan bia ne wa asem wo be ka chen ne ba akwantu me na me ka kire wo so onim de ti amezu ne kasa ne say go mu ka ne say se na so de na kasa kan ade se na Richard ene get na wa e na wo ka so what I say I say me no party wa na ma ya ma ko tukwan ba tukwan ko ni afre me abon oni na oja na ko eno hwe obi ani mu no no de ebe me ya ba du pa chere say oni mu no ho hwe de oni man so ana ne kasa of phone so o want the pictures na we afi say ya can say aware no mu so bibia che say wa fa no afa no wake up enti ade a ne say me ba me do awi ma ba beti enti na me ka say simple no say me dem pon na be wale a ya me ka say onye be wale enti ba e de ya and on me say wa aboa ho enti na ni na bibia so ma ni ama eno a ne say de ni ka no e ka na na check say meji a me de cha meji ne ma check coat 50 Ghana yes ring 50 Ghana shoe 50 Ghana kenteno 100 cedis me checking ya ka me boy no what fama de ma na fa wo yere ka ma me bo bo sia fama de ma me and me bo so say ye mo bo sia so san fa male say what Richard so wajinsika nso asa busunya na ebe mu aye ana so discount go me am tie Richard Dusika free what so osrawa different wansra wabu pasia kwasi emplenu etime obaji sika na before no so ma dusia fo me ya omo ana wunua ana de Shay obafia na bi abwan so abehawa se ne bon no ha me a obon ya ha wo ha me a me se Obaa hawa se ne bon Richard ni siga o se abi as ne Mame no mo ado ma no tutum na ya de ya wunua ne ya se da bi onti se no me pe se na ya wunua na abusuya esa ade to de abusuya fonya esa ade no mo ka no krenche nipa no mo fa no krentu bia to de no kreda ama we na dim sa ha na abusuya ni mo che we ya muyi so ma ba boate kwa ma boate anyi sika na be na unia boate kwa ni abusuya no fie mu bi I want to because I never want any. Fie. Na mu refisa mo de ka da de dino amana ni. E ho de omu ye kura na e ho na meme ya ba mu se e na Mame ne papa e kura so munim bi mi kwa da ne mo ba ketuwa ya ye wanya de ti mo kura na wasa mo ka se fanisi kama no se ne waso aware enti wo betimi ayo Obaa ho ade enti fan ba mo se be gina mu se won twa so e na ni nua na mpese mo ba panyin no mo ye nde asase na mo boate ma ne ma han ba
say na wonu say what in between say what in between chinisika what ka so what between age aka so so eni yeah say the what say no ntinu wa ba wa chinisika paso akola wa so wonjai e ma ne nka to bi anya so ye wunua wo ye wunua make us what wonu say what ebetima ka so wo ye wo chinisika wonu say ebetima ka so wo chinisika dia na what here Richard ni dia ade tina asase no man kan kire what Richard amanant now no someone my one Obaa was that predicted oh say ni say na ga ma do na ukuro mu ntu ndi abase ntu ma ukuro mbi ma na ti ba na wa so amama ne ba obeba na mu no ma me ne papa ne me na o ma fa ne Richard sika wo de fane say wo de Obaa no offer me to ba ne che ne mu no ma me yin sika so I tell you wale dia ana me bon ka me ni problem o okay ko se pre no eh what's up me to him na wumi ano ko kan so a samo won ta wa no kan obi ate ase enya afi na abechiri mi show so a okay me ni aba why late for late feast to hoy atala boko de onti me hwe so obi so mu and then correct yeah that's it okay tana hoy na nka obi ba ware am obi afa enkoma na obebem na I think say because ye cotton e mawia na me ma akwan ama so wabem bi why na mogabi me bo ye hwa de wa hanom enti sese no se boaten echia sikai ema Richard a ye nyina ye nim se abaya no so nabusuye mu no omo so nim se eye Richard ena boaten begina mu ma me bo enti se mi bo omunim mame nkan kwose baby ampese me kakwesi sese no aware ba akono de Richard dimu ena omo wa ensesi ya no boaten be sa akwaye Obaa no ho ade ebie ma na da bi odaye kawankoi enye ni dimu yani ni tinza me ntu ba chese obi wale no ojai na osa akwa wale fofa na busu anye na enai what is that the wale ojai because nipa na oji won wale na say de wojira mu wale de wojira bu ji awale no ena no bara ni mu ura bia na say ni dimu abusu ane de Obaa na busu a omo nim say anya boaten na omo ba na ko wale no enyam emla eja boaten asa we de ka menya panyi bia nka mefle no na maje ho eja boaten efie ene ko je awale no eja boaten fie ena nyi nsanya ba eja boaten fie ene ke baba ko enti enti awale ba ko na wasamwa wanyem anya sanya boat wanyem ma sanya boat di de ojina mu awakoje awale no but enya boat ni di mu na abusua ni nim ye kan enya o maame no papa nko a abusua afo bebele so taachire tichina bi no na momo awale enya awale we na mo wale amose enya bo ama we ana ebe wale Obaa ye jira wale a be cha kwana ta wale na ji na papa pejaniza akwa ka ho ni pejaniza na robi say the time Richard awale na ji no eye won sa papa kwa na ana ne ba ene boate ana wuni asa ne ba no boate sa boate tie sa boate wa Richard wale wo be ya ana boate kwa so kwa wale wo ba fofura enka no so ye papa kuro ya na be sa ta eche enti we ye say what Richard and I Obaa no ho ade what yes na chi akofa and also what and also so kwatwa anything sir what go so anything sir also boaten so ekwatwa aga anything sir ma na busia o se pe ka so you wanna mate asam na here say onye ba Wendy what ya mo and what say come home the problem is say one and why dey nyem no what is suffering what andaware what akọ edimu akọ Obaa ya busuam akọje aware what edimu sese Obaa ne maame no papa to a asembe na mo ba je ye ba no mo ka mo se mo ba owa mo no ne e na mo ba we ejina mu ama no mfom so aba what akwanye mo Obaa enti na busuani nim
Abushani nimbuaten. Omo Richard. So omo ba ni kunu. Abus beba. Omo nimbuaten. Abusani nim what omo nim what no. Name omo nim Richard. Name okay fan say. Ene what ya nim baba. Ene ye beja ye fre. Ye fre na ye kwe. Omo asa duelo. Ayi betimi aja ye fre. Richard betimi aja ye fre. Obaja afi buaten. Ana cheza so kwaya no ho ade. What na the moment so obaja ye fre no so no obaja to Richard say oje atuma sa afa na yere. Na Wontimi mfa na yere. What say ye betimi say e ba say kura na. Okay fine. E je ye fre. Wontimi fa yere no. Ye kwa e say kwa ba no money. Ye kwa no money akwabusia bem. E what e ja what fie wa na say. So ana mecha se nka ne ma no obi a worry separate a enka wa na beba enka fie wa aboatin family no enka mu ana enka be sa ba exactly san dey again why you mu and say abusuyan wo ma bo be ya abusuyan bla omusu Omanya omohwe. mo be ware ya baba ako ena mo okay Abraham nti de my enkodi gamra abusuyan 90.9 Katakyiefm FM ela wasugusu awutie kama me nkomo na me pa che wasugusu awutie ko YouTube Facebook anasa TikTok dwedie edem ubenya bi ahwe ewo honom na nso waye free na enua ba ma Richard wa amono ne na wani ni nua di nkomo se me pesa me ware nti de pa oba Ghan ha Mame wonim de me pe fo ani toto form wani ne maame ne papa mu nyina adwene ho kire ni nua aboaten be ka kire se oba no wanya bi Emma na Richard ne oba yi di nkomo tennis and picture ni bibia nti omo beje omo ntum se omo beware enti Richard sende sika ya omo de oba ya oba hu ade bibia ware no bibia ade Richard ene ye but what in ejina mu Ghana ha Emma ne se ni nua nti wonyina wono onfa ka wanhye oba no Emma no but oboaten de wonfa ka wani bi nya de enhye amede ni tintini ni tietia mu nyina ne se ebra so saboaten se oba Ghana ha na eja wa be fa ne yere a oba ya oba itwum wonyem wono wa na nyem na chese ye boaten na ogina mu gi aware no ono wa na awe na ade kontomfi kokoro amana Kontomfi kokora amana be remember wa ti waga bi de ayen ko ya ba abusia mu bebem papa abusia for frey ye kokori ni e go ni fufo ba ko muti o pa chere ni abeso ya both local continental nations ni na we pray na taro ya papa ni tumi sira bomo dia ana period ye ya dia me kan form am ye wa kwa ko from ne ko pebi diwati papa ni ko chere for no e was 0557115225 0557115225 prenatal royal papa amo boy na mama ye aduane papa adi nkezi heba clinic me pacho na me kan for dem me pacho ye de edwuma de die pa e koko ya be dan koko se si uto se si abodi se wo yem me pacho se wo broni be se anus inside no me pacho han ye be mo de ni ati e de mo ye de document bi ne de ati afro e de mo me pacho so diabetes stroke pressure ulcer me pacho udom pe mo ni nyina no nkezi heba clinic ye be mo de ya ya bomodi anya toa na edia ma pepacha uye bema onkwamwa no ofu onu oba hia untimi hia oba ni nyinsɛn pepacha onu oba na tena enfie no mfie nsia bibie o nkezi he bakene na abro ni no omo na bibia enye kama pa bibie wo atwemadida ɛhɔ ɛne aso ye ne wo number ne 055 276859 0555 276859 and 0547 499106 bepiem na ebruba no omwo na koko na pulse no etete no ye nyina enfamfiro enfamo Mame Guide Enterprise and American for them Mame Guide Enterprise what's the American job say o peliku so papa na we say you feel na why come money na ebepie e o maso ye me pacho product bia ni siesie fie e ma fie kama bia no ni nyina e Mame Guide Enterprise o maso ye e na me kan for dem o me pacho o pause no e mo fa palace no e pacho an o menya e dem o mo detto sabo flokina spirit a wo nyina no e pacho e Mame Guide Enterprise me pacho so we hotel we guest house we school me pacho sorry mo nyina
me can for me guide enterprise products no e de mama monko na monko baby na mo fa sisi ho na e wanya kama pa obe ho ma kira kwan e wo Afia community hospital and Afia community hospital no e ho na me guide enterprise ho number 0241 512362 0241512362 friend penny for number bow na bibia aye kama pa e Japa beauty salon na me kan for the amount e pa to sa salon me kan for any amamini amama o yo ba na o person ho fe ni pia ko sisi ho wig making acrylic nails normal nails gel nails wig installation frontal point braiding pedicure and medicure nyina e Japa beauty salon makeup sa wo nyina omo ye bi e wo me say we hwe mo kira kwan omo be Afia community hospital no omo ne e Japa ties and I will abrosan ko for 0554 389308 0554 389308 and 0553 099312 ofra mo ombebo na bibia ay kama pa e ba cho ye koja yarisa e wa Afia community hospital e free brother akopim kusiada 24/7 da bia hospital e ye adwuma maka cho se a doctor for no momode anesi for no animuti anu nti uyobi na wo yare a momode ya kopiem e wa Afia community hospital e wo ne koja yarisa me ba cho uyoba Afia fro ope ba bi ako antinenta nyina e Afia community hospital me se be kopiem mo e ho na me ho apemfo a omo e tueke ye be ba cho kopiem e wo hoti na bibia enye kama pa ne ba cha oyoba e betra horo wo ni mama na wo so woti na fadi sen so bia woni ya wo ya ododo mu sin etietie woni nyina Afia community hospital me ba cha ankro to mi amba me ba cha premium akesa NHS EPS ukra insurance fabra ye beje ne ya horo na bibia enso etimi kama pa ya rebia e kwanko bia no nyina Afia community hospital me say it's a whole community ya teach you grow ya dia ho ya money mutino ya nya ahotedi do na FAG kitwa number 0240 176502 0240 176502 Japa thousand Japa plaza me bacho ho ana yakoto Italian doors kama pa bole tufu ho na yakoto bi me bacho 40x40 rustic 60x60 polish nyina ebi awe ahwe water 25x40 PM near more what I say. Try for no young one as you and you want papa. Jacuzzi in the Greases, Ninano, Ubi PM Japa and the Japa Plaza, the Pepper Modiana Mobi. You are a you are ferry. The Afia community hospital. I want to be more Japa House. At Japa Plaza, I want Las Vegas, and Pacho, and carry content one so Ubemuno. Number 0552 953440 0552 953440 0553 387686 0593 387686 from 24 no more na bibia enye kama pa na na tell you aso na medodi na na tell you aso bin kan say promise and few o twam de ma ma ware o da no bi no abeda kro me pa cho enye na tell you abebo o betu ase de ma me pa cho o yare o di she bi yare fa no ko bi mo ko no mo ho ban mo me pa cho unya bi mai usika se mu nkoyi ni nyina na tell you abebo galam say yes spoiler to all safon somewhere so mu nyina na tell you efrem o amuna kwanta en kale kwanta mo so na tell you number 0554 916493 0554 916493 and 0248 303389 0248 303389 mama the friend na Natalia no more na bibia enye kama pa Big Joe Enterprise and I make come for them Big Joe Enterprise I repair phone at on phone the patch mobile phone and I will prepare in Big Joe it will be on a share or somebody can just phone the ground the patch for Siga Kuma become Fabra for a film as share no more mobile phone from period happening at Big Joe Enterprise the patch and young uncle unlocking any decoding in obey them over a book of total filling station Kunzu or Zongo Johnson every Aquantanso obeying Big Joe number 0245 794 556 0245 794 556 and 0209 545156 0209 545156 for Big Joe Enterprise no more na bibia enye kama pa invest G Enterprise and I make come for the amount invest G se make can say car no e Korea car e Japan car e diesel car kwa na emunia e ba order for 120 pa ni nyina ni say akofa tipa ties all size e dia ba ti di there sprinters me pa power set battery ti na odibia ba rims awuro nyina no me pa odibia ba say sprinter say ti say private car ni na rims awuro nyina odibia ba sports rims nyina no
but Nina a vast G enterprise or a Bocos Passe or Benana Jesse Company Limited, Nakisa or Bentown Plaza, Puma Filling Station, a walk and I will vast G enterprise number 0243 799624 0243 799624 and 0244 605194 0244 605194 Fellow no more maybe be any come pa Master Latif Motors and Spare Parts Ashia na mdiwori me pa chere koto pragia ye beto pragia na twile area e Master Latif me pa chere ye kwan so de oto pragia ye license se dia ma ewia ya bomo dia ye twa quick caps correct one spare tire ni ama obi me pa chere o pragia no shaft ni nye bra na English famo me pa chere oyo bai ana be san pragia no be pin e o Master Latif Motors and Spare Parts Ashia ni mo me pa chere tapoli na dada me pa chere sa me stop le mu we bra na tapoli no Pacho, ye, they from one Libya, and yet come pa. You were some point, you were a book of crew, you bet IBM filling station, and Kali Wayossi filling station, and I will Master Latif Motors and Spare Parts. Number 0542245865 0542245865. From Master Latif, one more, then you be a yet come pa. Master Ochi Enterprise. Na make up for the amount. I say carpet dressing, no, Fabadano, sofa, 2-1-3-1, the patch of setting now, Master OG, a demo, wardrobe, the patch of new one, side by side, mirror wine, or ye be demo, shoe rack, step 1, step 2, step 3, Nina, Master OG, the batch of Bayama, table in Punya, the batch of monodex Nina, a Master OG, the batch of wall panels, the 2, and then the fixing Master OG, a Bayama. We be a chaplain, you want Passetia, MC bonus one. Power for school more, a 1 hour Master OG. 0599 400 908 0599 400 908 Ofra Master Oja Obama Modian Bob let me be come pa KK Pepra as seven countries on not talk adanse unema papa na F phone a KK Pepra around roofing sheet great nigga hodo your 4 5 6 nano solid ones down you oh yes I'll be our roofing sheet I'll be on nose me pacho 3 and 4 inches nano you will be oh yes head pants and 3 hours nano nina a KK Pepra me pacho KK Pepra modi montino o my Ghan had a requirement wa property pa kese pa no bi sisi ane de e ba jo ebu akwa traffic light na se wono ma o ben shall filling station no e wo e na be o KK Pepra e ba jo be transfer master KK e wo 0243 255 309 0243 255 309 bo mo dia no play KK Pepra no more let me be any kama pa Lupat Enterprise and I'm for the amount I can't just say groceries are going now. I want any of our phone. They say a doom pizza. The Jaiko is an essential part about a coffee and money never be done. Sounds so essential. Type beard or diapers and quality penny for the nano. The parts are coffee big about Milo, Ninano, you bring a view with the part. Sops, Ninano, a bit old part. And it's no, they say the Momonia, Oberset, or Provision Shop on a Musaya Mania, Nina, a part enterprise. Or carrier. Kumas lorry station wonderma or the market and an Indian trip. Your first of Mame, it was 0592 092 483 Oh, first of Mame, Patricia, Obajoso, Nabibia, and so, to me up Kaipa. Boss of phones and electricals, and I may come for the amount. But international mine, I go for electrical appliances in Nava. But I did beer a fine Namkanian piano, Nina, a boss of phones and electricals. Mobile phone, if you iPhone 1, I go from iPhone 17 Pro Max, I go from the Java, TI, as in the Oto idea, our boss of phones and electricals are man out about warranty. What they call now, Fabra, Obama, I say, I do see Nina, a boss of phones and electrical. But our carrier. Boy filling station, Abusana, and then General Channel, down floor, Ubehuno, a batch of Ugo and carry penny pounds on. I was only at George and Brastono, and I did and share. Samson second one, Ubehu International Man, Bossaba. Number 0557 31 4176 0557 31 4176. Offer Bossaba, Obeto, Nebia, a Kamaka. Yamia, what say if you're Foundation of Friends Ministry. Ya ko bompae ana papa ko twe ko bi se dum yunu bebo na bi sa epa ni nyina abane bi ya me ya ko fele na wotwe ye do ko warrant Afia e be ka won se kenya na afrefo no mfre na ento jumedi ni so ni nyina eye Foundation of Christ Ministry. That's it Ngabi Nyame nhwa abusua
Katakyie 90.9 FM so ena wasugu a woda so 8 kama me nkomo efiti sa me kwapem seto bebo na ye be sorry edwa so me pa cho ebrei die wo so betimi abem na wo de wadwenkyere aba Richard asemi ya atoni me pa cho na wutie yanda da 0594212823 what ya say enti frɛ na ebre mu bi Richard amani nua agina mu wo Ghana ha aware ama no ba ya boaten ankasa wogina mu ware wa no asa anyinsen Obaa ntesi ade wo se ka obo na ware ne hu bia wo gye a na busuan pese o mo ba mu na o mo de ya busuasam ene de keka ho wo no so se wontwe wabo ne nua na ne nua ne pese o de ni sika be man di na o de aba se ye nka bi mfama nti pa cha wada ma frɛ ana se o pese message so na wo de be no so ba ye be kan e de amount 0594212823 enkezi mini aba kwama wotu wanyina wa no ya tokom ade asam no kan na wo kan yes wo kan say miti wa sa kan wa de na my late me chia why late fees ni so de o den abetua entu de kasa den na wuchia anya wo ya we a chire ho na chese o kasa boko ko na meji nti kasa den chire ho boko de atia ne say me ba nyina na me tie program okay ade ne say Richard ni yere de nti na wo ni yere de nti a wo ni yere ne say first yesu so asa osuma wadamfo so onkoya ba lai mawa otimi yafa okay nyina na ye ka wa ha sabiu we ni be kan say akwahia jimi Richard jimi papa kwa ba so nti ni wa jimi na de because mo ga be mate ase say wa anyamfo nso se wo ma ni nua ne hwehwe wo ba ma no wa asim bi say osuma obi a wo nam ne bi wo ba utimu de entene what you say enti wo neere number 1 number 2 wa de agimisam ade enti wi ase ohun aduru ba bi a wankasa kora nyi wo hunni what you say wankasa ni padue ya wotie enyi wo hunni mama nyimi hunni sisi ya wotie wo free ya nduru ha wadwene betima asesa what you say I te say de wanya sika na de bakọ akoto bank no wo kan akire bisa jetum ho jetum ho de odi onye wo ni le kan jetum ho kora medi na ma ena oyi bi no odi bi ahyem ena wi ase ade a enim ni wura sekan manches patru onim ni wura ena tuo onim ni wura Obaa sabe wase ena bema onim ni wura what you say sabio sabema o Mame na se wo bema ko Mame ho a onka se ye ne Mame wura ho wura saa na ye unu wo bo wura onka se wonim ho wo wura se kan kitawa onka se wonim ho ona de ne don ti wonjaw obi chaw tio sabe obato enti Richard onire because o timi tena buruchiri na ivi wa ware wa hakura wa jaire wo kwan say my phone number na fam bi 0594212823 0594212823 komo o pesa wo ba mu bi abetimi afre mitio what you say wa ware kura wa jaire wa hakwan wonne yere na wa suma saban benko wa nkoma ho unua na unua kura wona ne tia kura wo oje ya asemu na so onware ma nti wine se na ye boy na nkasa ege dada me de no me sa na me de me susuo mu de wane ne hihya ho nti na me ka bibi se ka de nti na bo ate adwe sa aba wotimu no wo de se na ekura Facebook kura mutumi share ma e bia betumi share oba bia so free Ghana na wunua no wa ma wa ye introduction ni ade na wa chile ni fie na chese ende se wa no wa hwehwem na ma wunua na ankasa ko hwehwem yi de ono ana na dabio wanim kura ye de ko na wachi wanim bade ko na wachi asem enti number 1 ni nuane ni na ni yedi okay to so wajini sika niema mienu niema mienu ebetima ba say Richard onya isika no enche ni nua no jado ja che ye kire say nkwase asam
ohunu ne se wono a wadi agimisem what you say okay nti onye no obetimi a chemienu no amana half they are fine Afia so maka kire mo so ade say de wagini de wadi ajamra se mu boaten no one Obaa no nwane nkope baabi nche because aburuchirefu ayuri me obetimi a tutu obetimi a tutu asem we don't fa omo baabi fa said ade ne enkwate na wo ka bibi se jesa boaten san ya Obaa no ade waya wie ai fro no waya wie o baabia ni wa wo de bekwa ye beka kire boaten se won san koye Obaa no ho ade afufuro biem okay dabi enyi waya ho ade na wie enti se ka wana ye nhira so ama no boaten no obetimi de ahye ene de wondim fan hyesen si ye nhira so ama no ade bi ho no ma ye ni ye o madam e singre cha na omko koto no kosan no ho singre cha na wo so mame ka se me jo ye se ni se maka do se bebi ajira abo no wa ni ja no wa se nya ba na ni die biu Ayasamo 0594212823 guso tenkonya mu ba ye befa o na yetie won so ma minye message we free ho I say I'm sorry my big bro, this is really painful, but your brother is very wicked. Don't call him your brother anymore. Okay, we so your message enwe bi dia ba wa amfani di amba de o se boati ye nipa boni ni shakura na Richard and down so da ye kura ampa amfra ni se ye nunu akura ampo ne da kire se on se de wa ye ne de wanya de ne mum o mienu nyina obi ani ho a wa ya de kire se okay ha generation we enye easy sao ya kura enye hunkura ampo ni what you say enye easy ti wo de pede wo ka no de na kire se saa aware no enye wo ho se wo akwantuo mu na wo se mi nwa agina mu na kura Mame no wo ye bi wo tie me se enware nya Obaa wa hankonkotena aburuchire se me yire ya Ghan ha me so me koya aburuchire enye wo ya sa beba ye yawo okay obefu wachi simple ka o wa na ka re fa ne ko we sabio ogono go jawe sane sabe aware yes uza ya kana meme kasa sade na ese ya koso enyo aware te se de wan kasa wudidi agu yam di obedini ya odia okay what you say so dem mo ene ya wodia aware te se de wan kasa wudidi di obedi akoyam ne ya odia okay abrabo wow boma wow nti se de okọ aburuchire okọ bre ya ohun se ma bre ni mojani no o se nko ofuru pray no no aba ba ware na de e ba ye ya wo ye se wa twa plenty kiti aba say wo na de nti na wan say bre na wa me hwehwem ampa wo ya anya ne ho ade anya ba yem fa ne se nko ware ye ni wo ba ni yese ne yira wu a nko ba kan de asem ya na bo gabi so ne meji achi ndie bi meba amen kola ne somra hale Ife fere momocho ya jusu tete driver mpa so mu we de rade adom ye ho ye pa na so o we na de ya pa ma de ya pa ya de rade o mo tia bi na me mo ba so yi ma pa mo bo e da se ona asemu we no ene o kwa na pe ka do me ja na de ala ke no wa la de ala ko na sa pa la ko la tu mu di ene obwa aya asemu ni enye easy ene ze sa this gidie pa gidie no so na no na de se obe wale pa no ja o yire wa no akwatra ho pa aba zo no atinko asamo come on, come on, maybe I was not.